ikoranabuhanga rigezweho intumwe idatenguha. IT Zone, igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefone z'ubwoko bwose, tukanakora reparation y'ibikoresho bya elektronike byose ku giciro cyiza. Turanguza telefone na computer, nukeneye imwe tumuhera mu kiranguzo. Akarusho kandi tubaha garantie y'amezi 12. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye. Dutuma icyo ushaka cyose tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Chic muri floor ya mbere cyangwa ukaduhamagara kuri 0785757523. IT Zone, accelerate your success. Ubu byoroshye, hahira muri hebuza.com utahana ibyo ukeneye kandi wishyure buhoro buhoro. Hamwe na hebuza.com tubafitiye amateleviziyo, frigo, kuka, washing machine, intebe, ibitanda n'ibikoresho byo muri ofisi. Uti gahunda iteye rero, wishyura amafaranga make gusa yibanze ugatwara icyo ukeneye, asigaye ukayishyura mu byiciro. Akarusho, byinshi mu byo ducuruza tubyivanira ku ruganda rwo mu Bwongereza ruzwiho gukora ibyiza kandi biramba, ari rwo Icona London. Hebuza.com ikugezaho ibyo watumye byose ako kanya kandi nta kiguzi. Ikindi kandi ntukikwe na promosiyo yigabanyirizwa ku biciro byacu kugeza ku 10% ku byiguze byose igihe wishyuriye rimwe. Kubifuza kutugana mwadusanga kwa Rubangura iruhande rwa Koje Bank mu muryango wa 3. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 cyangwa udusure ku rubuga rwacu ari rwo www.hebuza.com. Hamwe na hebuza.com ibyiza bikwiye wowe. Turatangiye. Changzing film ndabagutegura neza cyane. The Great Entertainment barahabaye Sky and Sea, abo nabandi bateguye Sky and Sea na Changzing Film Culture Company Limited barateguye neza cyane. Dutangiye dute? Linzong yakagize mu ruhare n'abandi benshi. Dutangire hakuno ku mazi hari abagenda, uko barimo bagenda ukamenya ko dutangiye filime yacu Bidagureti de musobanuzi. Pora gace mu gisagara. Vincent Zao nawe yakagize mu ruhare aranagakina. Vincent Zao tumuzi nka Cyuma ni Cyaka, yagukina Heroes of the Nation, akina The Bread, akina Black Sheep Affairs n'izindi nyinshi. Yagarutse muri aka Cyuma ni Cyaka. Abuko bagenda mu kirere dore urimo ukuntu ameze, dore uko arimo aragenda. Luziming mubaya cyane, when human security group, Human Shield security group bimeze bite? Pora dore wasize muri target tayari afite ikimugenza. Igo ikibazo cy'umuyaga wako ni ikibazo cy'umuyaga wako no. Iri ni ikuzo rya Human Shield, Human Shield. Akosha gupfa kwanya ikiza kirimo ni ikiyewe nikwe ari ikiza kiri mu gupfa kwangera. Tayari undebere nawe filime iraha gace mu gisagara Nyagasani. Sasa uyu nguyu yaje ku mission, ariko bitewe n'ukuntu umuyaga umeze mu gisagara, bitewe n'ukuntu abari gutwara bari kuguruka kandi bari mu mazi, gufata igipimo ntabwo byoroshye. Bose bari bamugize kumugira kinga pagasi, bandi baramumena caho gace
Lu Ziming uwo dutangiranye dore yaturutse dore uko agenda abarasa baramumennye gahunda nawe ni ukwicara icyamuzanye agomba kurangiza mission igomba kurangizwa si bosi gusa ngo birangiriraho nabo yarabaturikije agomba kuba confirm ko umurambo yawurangije tayari mission yari irangiye agomba kuva mu nzira yagiye guparira kugirwa hakurya namwe mwomekeja nigute umujenzi yarasa bosi yarangiza baramwometse ku kirwa sasi ruravuga Vincent Zhao yagarutse muri akayitwa Lu Ziming mugire vuba mwana muzi ko nta kintu nsigaranye wanga ihangane se nyine twafatiye mu nzira ntago byoroshye twafatiwe mu nzira ariko se wenda gupfa ubuzima buri kure cyane nta backup sasa riravuga se mwana icyasarika byaranze zarika fata daga kumbunda kandi bishoboka bite katurore kiraho hari abandi bivanze mu gisagara bageze mu gisagara timu yaje gutabara nibayumanishiride surebasi vuba durabasoma namwe muboherereje yarangira vayo burat abashenze bararasa mwana kumba grenade barabamena Leo Humusa vipi man? Shadoni le ba. Ya bimeze bitari kose man ni Fredis. Ni rwa mwanya. Kome! Burat! Man, urakoze kabisa. Shutdown Carlos. Mwana, uko ko abashenze utimbuye. Ni shoje. Uziko ndishyirwa 250. Nesa senga se ni kibazo ntugire mpunge. Utumba arapiki. Abuza gato bimeze bite filime nuko itangiye iskonde counter attack cyangwa skite fanji muki wabo fani G uko nyine fani G counter attack hari desa 50,000 agomba kuba yatangwa tugaruka muri Republika ya Kunlan haciyeho igihe kingana gutyo mubonye ntimuzi gusoma ntimukangore yeah Gache. Republic of Kunlan. Kunlan has announced today that an oil reserve worth billions was recently discovered in the Molo Valley. Hano hari amasezerano hari negotiations zirimo ziragenda ziba. Already operational number 2 well. Bakeneye kuba bakora kuri plan project. Gusa Ziwang Energy ikeneye kuba yashoramo byinshi cyane kugira ngo babashe gutsindira isoko. Igisagara bagitsinda kakagenda kirukanka kagonzuyo aragatabara na akanyamakuru hitwa Mobile Mushenzi urakomeye uri umushinwa umbabarire sawa wibyitaho I don't have time. Naciye muri interview nta mwanya wangu ufitiye toka kure wakibwaho ndagushimira kandi kubutabaye icyo kunywa cyane Captain Du nukuri koko iki babivuga nikwe tubwire bimeze bite uwo mwata kuri kubana ibiki birimo biraba Lu Ziming binonosha kumba agakobwa kakiriye ku musore hano kabonye afanda muhamagaye ni Captain D Mr. Lu Ziming uyu ni Mr. Lu Ziming expert numwe expert kujya n'umutekano aturuka mu Bushinwa mubaya cyane datawe mushenzi mwiriho kandi yakama interview wangu kampe gufata amafoto nta kundi in the park uyu nguyu rwose ahari tuba tumeze neza cyane Mr. Lu,
interview bashaka ibyo bakeneye kubaza byose babaze Mr. Luzimin. Excuse. Mwihangane, excuse moi. Ciao. Ye buretse gato. Mr. No! Mr. Lu, Mr. No! uzi gusaba wowe winye kuntu bibabaza. Mr. No! Mr. Lu, 子明先生， yewe none se mva nkubwire umeze ute se? 本网的记者莫白， nitwa Mobile nturuka muri Konani arakara kuntu kitapagura. None se nyine urabona ko wa mukobwa we mukanya ntago ari mubaya cyane. None uhindutse akakanya agitrice. 先生， None se sawa birahagije. Pabarire birahagije nuhoshe. Filime ntiratangira turacyari mu ncamake. Mr. Lu, Hari binding igiye kuba. Mr. Lu, please. nimutambuke we. Please. Tayari kwa mubwira ngo yinjire. Yarebye hakurya mushuti we Leon. Mr. Lu, Leon, Mr. Lu. time to go. Igihe cyo kugenda mwana. Ako njyahesha. Mbonye mushuti. Bite byawe. Rwa mwanya. 来啊，你没死啊！ Yarazi ko rwapfuye kumenera uzima. Hako mwana mwanya uracyari muzima we. Ntago nakwizera kari wowe. 来救我，我一直在。 Kitigeze umpamagara mwana. Kigiye cyose naraguhize ndakubura. Bararwaye. Ntumbaze ngo niki cyabaye. Twayerutse bari mu ntambara. Ntago tuzi ibyabaye. Mwanya. Niki kibazo musa. Usikimbwa nari kugusura mu Kirundo man. We don't have time. Ariko musa ko nta mwanya dufite. 给我你的联系方式，任务完成。 Mpa nimero zawe. Turebe ko twazapanga ukuntu twahura nyuma y'akajyobo. Si byose. Kora tano musa. Nzakugiraho Kirundo kabisa. Nanyi Ngozi ntago biba byoroshye. Ni rwazarikana rwa mwanya. Tayari hakuno. Bacaho yareba. Gake. Porampora bucece. Bibutse yuko ivuriro Icyizere cy'ubuzima ryabakoraho rikaka. Baragufasha bakakuvura indwara zitandukanye. Hahandi usigara uvuga ngo nta ndwara. Bimeze bite? Gake. Babise Icyizere cy'ubuzima. Bakura mu Nkunda Amahoro Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 9741336. Abafite ibibazo barabaroze barabafasha. Gake bucece. Hakuno hagiye kubera binding. Captain， Hana bakire bagiye gushoramo imari. Power plant energy. Ntago kiba ari ikintu cyoroshye ku isi. 谢谢你们来。 Mr. Yu. Meze mute. Abonye bari yasi. Ona kunlanis. Kombe hakuno mu gisagara. Uko baraha mu gisagara. Hari ba mudahushwa bari hano mu gisagara. Gake. Sarika aza kwitegereza. Umutekano wa hano uri mu biganza bye. Lu, Mr. Ru, how about you? namenye ibyawe mwana. Flying sniper. Flying sniper. Be a prize for what you do. Ibyo ukora rwose ni iby'agaciro. Uri umunyabigwi kabisa. Artist. Uri umunyabugeni sana. Don't show so much beetle nut. Ariko se mwana wagereka guhekenya cyane ibyo bishenzo hekenya niba ari ibiki. The state of human. Nikoye. Abundi abasore bantu bari ubuzini bafite umutekano. Ko mbona nta kintu witayeho. Ubwo urize umutekano w'iki. Yes. Unity zose. Yes. Mutange raporo. Copy. Turahari. Natwe turahari. Fatwa sha. We should know more. Umvishe kari ibisanzwe. Points. Abasore bose bameze neza. Nogere ikibazo. Kumbe hakuno kuri ruhande. Teabag or ashtray. Yewe data were buriya mujenzi kazuri hariya Jean.
See the ass down there. Mani mbonye agatafari kari hariya hepfo. Nkunda abakobwa bafite amabere manini. Yewewe. Seriye mwana, serious. Akwa mushenzi we. Uzi kitumye turahangaha, Uzi uko nitwa ngiye banyita Sarika. Guturuka hehe Ingozi. Ndabasuje mwese. Shimishwe no kuba twese turahangaha. Kunlan government. Ndiano magare leta ya Kunlan kubwa China Xinjiang Energy industry. Ibi ni bidufasha kugira ngo tugire icyo tugira muri energy industry. Urumva rero sha ibintu ni ibice tangiye kuvuga bitware gake Mr. You. It's not a war. Iyi ntago ari intambara. Kuri njyewe buri kazi kose ni intambara. Cungarwa n'ibyo uvuga. Nanjye yasubira inyuma. Giracha. Gace mu gisagara. Mukobwa warako yavanyeyo. Gira umuntu wereza hasi afatira mukobwa wambaye kazi kafu kumutuku hakurya hari uriya rwose ntago ari uwacu ari kumwe na Duduyi umbano waroshize Burat yararitunganyije neza cyane ari mudashwara uri mu gisagara turakavuye mu gisagara ninde urashe wowe urashe Of course. cyane You, of course. Yachinyamye kamera. Kiramurasa mu rutugu. Nuko yamanutse. Undebere nawe. Umushendi sana. Tubaracika. They did it. The terror. Nibikira. Hano haratogose. Ibyebe birashe umwofisiye. Barashe. Waturutse muri Kunlan. Filimi iri kwitangirira. Uyomeka abasirikare. Ndebere nawe. Komeka abasirikare. Ibibazo byabaye rwose. Ubu tuvugana umwicanyi arishe. Kurimo kwita yinda amashyamba. Kwinda amashyamba ni ikibazo. Urashe rwose ngo n'umushinwa ari mu myaka 30 gusa ngo arashinzwe kurinda umutekano. Ni ukekwa rwose. Umwicanyi duteka ngo yahoze ari umusirikare. Umusirikare yani umusniper. Nyuma ko umusniper ari umusniper. Dani mu mashyamba. Sarika baramwobetse. Akakomeka abasirikare ndebere nawe ni ka mobile soja dore uko baca mu mashyamba gake pamurashe mu rutugu hari wa wakurya baramwobeka bakise counter attack cyangwa skite fanji mwanegereje gera hano baba barigabanya bamwe hakurya abandi hakuno natwe dukomeza imbere nuko bagenda bavuze ko nari umusirikare se babeshya Soldier Boy uwo ni nje kumba kakakurikiye abasirikare ndebere nawe mashyamba Wometse ni ex-military yahoze ari umusirikare ukivamo ntikikuvamo Soldier Boy haka hakuno mwana agiye he zikabuze man twisubirireyo boss dusubireyo akabuye hano ninduwe kumbe bwamugatego musore haratogose hakurya tayari mu gisagara gake bucece gake kivayo harakina n'umusirikare sha Soldier Boy urutogo ni ikibazo hakurya hariya cyangwa murashe ubugenda bisasu dore uko anyaruka bisasu kakumva amasasu kundi ubu najyagahe
ubundi bunajyaga he ubundi bunajyaga he isasu mu gisagara aranyaruka acika amasasu ko bitazoroha aka kari mu mashyamba gafite kamera yake horaho wibuke banarasa baraje karimo karafata gafotora bagafotozi hatari kabisa ni mama Ruviera uturuka muri Magic Studio umugabo ni gafotozi n'umugore agomba kuba umugore wa gafotozi ugera hano abona icyombo. Hello? Yemwe. What here? Haruri wakunora? Hello? Yemwe. You hear me? Yemwe hari wanyumva we. Niko. Hello? Yemwe. Reka da. Yesu we ndapfuye. Karabaye. Use muri hehe Ngagiye we. Come back. Yeah. Luziming. Salika. We have confirmed. Twamaze kumenya umurashi ninde. Ni Luziming, the Chinese security expert. Heno expert rwose. It's an important wo mushinwa muri ibintu nk'ibi ngibi. Kuba rwose yarashimu. Kunlani official ni kibazo. Yaje hano mu nama aho barimo batanga ijambo aza kwivanga. Luziming ararengana. It's a setup. Here. Mwanya wowe agatego bamuteze iki toka kure wakibwaho sasa hakuno rwa Jacques rubanza rurugambanye. Sit down please. Let's continue. Gusa twabyemeye rwose mwicare dukomeze ni rwa Jacques ni kapiteni D akaba ari akanyasi mu mashyamba. Filime yiswe Fanji amazina yayo cyangwa se ukite countdown agashaka guca imigozi ku giti gake uyaza kuvoma bari mu mashyamba mu mashyamba ya Kidebebo. Abantu b'intara bandi basuhuje Nyakasani bana. N'ubwa mbere mbonye umuntu ashaka kugerageza ibintu nk'ibyo ngibyo iri kugerageza. Ubwo se urakeka igiti cyacu umugozi koko. None umugozi nk'uyu nguyu ukomeye nk'iki. None se wa mujedi uri mbaraga cyangwa? Nitwa Sarika. Unyite Sarika. Hey. We. What do you want? Ushaka iki? I'm just nobody. Nje ntawe ndiwe. Let me go. Ndiga fotos reka nigendere. Please. Let me go. I promise. I won't see any. Nukuri kw'Imana do ndagusezeranya ibanga nzarimira no munda ngo dimbure. Uri umushinwa kabisa. N'uburyo uvugamo ni hatari. Wikwiyumva wivuga igishinwa cyene wacu. Ababyeyi banjye bari abashinwa ariko nakuriye hano. Nyine ariko nkunda igihugu cyanjye. None se ubwo urivugishwa utwongereza twiki. Wavuze igishinwa kukiza imbyumva. Ndebere nawe. Abanza kuza kwipfubya nduzi ko ari ukwipfubya hagarika kuvirirana. Ari ipfubya kandi ubwisasu ni muri babasirikare si kintu. Nuko mubayeho yebaga datawe. Nuko mubayeho. Ubu ndagarutse. Akira gerageza urye. Igiporezo cyabonetse. Kariruka. Kataragera kure karagaruka. No se inzoka. Mbaye ndi wowe. Naza nkota tugateka bikarangira nese ubu ntagona kuntu ibintu bimeze ubundi bugacya tukwituriza. 我就是来拿相机的. Nshaka kamera yanjye wagira ngo waramubujije kuyifata. Karongera agacaho. Kumbe hakuno kwa Captain D ku nyubako yiwe dore ikibaye mu gisagara.
Captain D rwa Jacques muzehe Jacques reka tumwemo dori pinda bagabo barakora Mr. Anderson Friends with a man like you. Cheers. korana namwe sugira ngo si byiza cyane kuba inshuti nawe rwose nagatangaza tumwemo yaza hano ni Pagas miliyoni 3 zonyine. Mr. Anderson Seems we're short. bisa nkaho mwaduhaye make. Explain. Wasobanura Captain. Kapiteno. Easy. Biroroshye. This project has not been secured. Iyi proje ntabwo iracamo neza. We have to wait until we tugomba gutegereza mpaka dusinye contract. I'll give you the remaining 2 million. Hanyuma miliyoni 2 zisigaye nzahita nzigwa. Hari ikibazo se? 30. Aya mabara yo muri Jaya or offshore. The project can only be yours. Losing rwose to wait for mana yanjye. Nubundi contract se singombwa ngusinye contract kuko proje ni yawe buse. None se wa mugabo we. Got away. Uruzimi nguvuga ko ntawe mufite ko yacitse. Bibaye ateje ibibazo mbwira. Ko nta kintu umva mu businessman. Anderson ikamwibutse. Kuba ari ubwami bwanjye. Ko kandi ntawe ujya ucika. Nta n'ujya ubaza ibibazo. Ngabaza umwami bishoboka bite? Njye kibamba ni nubaza ibibazo. Batangira kwitunganya mutuze. Mukuru wa kapiteno wanyibeshyeho. Ndi hano mfasha ngewe. Witwa Kala. Here to track down our namuzanya no kugira ngo adufashe kubona inshuti yacu. Perfectly built. Uyu ni mubaya cyane. Yarahagarariye Special Female Force. Mubaya cyane. Iki cyawe se kirashoboye. Mama Do. Agosha Mama Do. Niko Mama Do. Urabashije Mama Do. Nice girl. Mama Do. Ndabona uri icyuki Mama Do. Icyuki Mama Do. Mama Do. Kirasinzira. Akose. Kapiteno. Leon is here. Mwanya ari mu gisagara. Gake butete. Fanji. Niyo filime turi kurora cyangwa skite countdown. Mwanya na rwa Jacques barahura. Mwanya. I will forgotten who saved your life. Wibagiwe wagutabayisha. Very disappointed in you. Bwantenguke rwose wa mushenzi. Captain. Kapiteno. He was my partner. I know. Yari umwunganizi wanjye ndamuzi neza cyane. No way he did this. Ntago yakora ibintu nk'ibi ngibi. Rangije. Bayo hano. Fatwa. Cyamwanya. If I say he's yaragicanze. Mvuze ngo numwicanyi. a killer. Ubwo numwicanyi nyine. Captain. Ndabyumva kapiteno. Byiza. I know. Ndabizi. Kaho yari umwanganizi wawe. Reka tuze kuvugana nyuma. Sibyo? Ego. Bidagureti. Bagabo nta bikina. Kombe inzoka iraha yishwe. Ntago ari nzima. Gakobwa gafite ubwoba koko. Mu bashyamba iwacu. Mwana ngo igikeri wirire se. Kandi nakaguru k'igikeri. Akiririre man. Ntago ushonje. Nde ntago nyamfata ibintu bivuye kubicanya. Kandi nirira igikeri. Nubundi nyuma y'urupfu nakurya rurera sha. 你为什么这么做？ 因为我饿呀。 Wabikoreye iki? Ndavuze ko nabikoze se. Wa mushenze we. Ndabaza kuki wamwishe. Hari ubwo yari ngewe se. 都不会承认自己是凶。 Ndabizi ko batajya babyemera n'ubundi abicanye se nkamwe. Ntago mwakwemera ko mwishe. Ndabaza iki koko? Arigotomerera nirira. 喝点吧。 Uranyotewe se? Yazana ngo tomere n'ubundi ngwagasi n'imbaye. Aragotomera. Ayo datawe. Ibi ni biki mwana akorwa ntazi uko nimeze. 就地取材。 Ni icyayi kibabi by'ishyamba sha. Gotomera ni kiza ku buzima bwawe. Iki gituma utanatabwa n'uburozi kuko wiboneye. Kareba hakurya kabona isogisi iri gukamura. Yakoze filita mu isogisi. Irani biki? 那是我的袜子。 Ni isogisi ryanjye. 袜子，
ibi ni biki mwokashwa 我和你袜子里的。 wamushenze we uyu ni umukamura avuye mu isogisi ryawe cyane nyine 必须要经过过 ni uburyo bwo kugira ngo umuntu ayungurure amazi byihuse cyane nashyizemo n'akantu k'agapamba wamushenze ari kuko umukamura avuye mu isogisi ryawe nyakupfa we kumpakira nicyo yumvishe mu gisagara ceceka ngumutuje ceceke gake gake mu gisagara iriya rakintu kome yakona ha nkende ndimo ndatarasa nkende bari mu mashyamba hafi n'urutoki rwa Kidebebo gato intarama ku Kibungo ndagusuje cyane kakugereho uzamunsurije mwuka bwaramwe mumbwiye ngo biragurete yaravuze ngo gato ndakuze abantu b'intarama bose ndabazi se kari iwacu nta nubwo mujya mubyemera urarara hano ijoro kabonye asoza akagira ngo agiye kugira none se twebwe se 你的确 yewe nyine ubwo ndemera yuko nyine utagaragara nk'umwicanyi kubera ko ubundi urebye 说话呢， bamushenze ndi kuvugana nawe 没礼貌。 ko kimeze ubundi runtu rusinzira ubundi ngozi nuko bakubwiye ndibutsa ko iyi filime copyright yayo irabarizwa i Burundi aka ni agakoresho ka Great Entertainment B-Studio ikuzana amajwi n'amashusho by'umwimerere bimeze neza cyane gakobwa kacanye umuriro koko karawucana kandi bari mu mashyamba hafi na Kidebebo kamera yavuye iyo ngiyo izihetswe n'akadege zimurika hano kumva abandi basirikare bari mu gisagara kumbe hakuno mama do special female force umwe expert ararenze mubaya cyane harimo aragenda yo observing kumbe hakuno sarika yasinze nta musirikare ujya usinzira mwabantu mwe dore uko aba yaryamye funga mbuto gikomanda masaha ya nijoro kuryama reka da ntibaryama ni uguhumbya gusa gake hari drone mu gisagara irimo irabareba umuriro ni wose dore hakuno umuriro witaruye hakurya urawubona kumbe uyu drone yohereje tayari umuriro yarawubonye Target is located. igipimo twakibonye metero 500 muri saa 3 iwanyu aho ngaho saa 3 tayari bwiye uvuze saa 3 nyine bamenya ahantu aherereye bamenye uruhande bagomba kujyamo ubwo bazi isaha nyine murebe ku isaha zanyu mumenye ngo saa 3 urushinge ruba rwerekeza hehe bigisha n'imvugo za gikomando je naje gusobanura ndani mu mashyamba uraseka mu mashyamba musirikare yasinze sinabari yo kumenya ko arabamuze mu gisagara bakeneye kumwica bahageze umushenzi yagiye kare muginga gihera baba yarara ahangaha harashashushe kumbe dore umushenzi ahantu yageze ntumaze gwebwe n'icyaba nakubego nta musirikare ujya uryama basirikare si abantu yari uwa mbere best of the best uyasubizaho ka drone ke ishyamba ndani kumbe hano akabaho wayumana agaporesha neza Jakara Captain D ngira nkarisha vayo kapiteno murebe ibiri kubera hakuno mu gisagara aho robuzavinga kurikirana kuri bode hakuno igikoresho cyiza cyane iPad yavanye muri IT zone ibintu ari flash kamera ya muri IT zone ni ntumwe idatenguha telefone nziza ni muri IT zone kumbe karabonye kavuze induru kavugije induru katanze impuruza
kapitene arimo observing barimo baracaho gera hano gabo hano wakuno ndani mu mashyamba nyirabahanga barayicakaza abari hakurya hakuno mu gisagara hakurya come wenda gufasha kaburangiza yewe ugiye gukora ibiki wimwica ubu ntacyo kidutwaye iyi ni intambara tutamwishe bagomba kutwica nta mahitamo tubonyirwe reka tumurangize wimwica karongera agatanga impuruza come jya hasi burati rimwe sarika kana mu ruguma kane sasa uracyamurimo halo cyabaga batowe bisafi Jacques arimo arareba mwica umushenzi gakobwa hano wakagwaryi we genda gace kiramo tayari baracyamureba kamera z'umutekano nziza cyane zavuye muri Current Technology Limited irimo ndabara mwabashenzi ndaje nkubone kamera rayangiza ku mwana uziko izini muri Current Technology ngo nuko zihendutse ukeka yuko shaka kusha hamagara 0785 0256 utumize izini muri Current Technology Limited Roma dukeneye izindi kamera ni mu mujyi hariya ku nkuru nziza tayari porampora uyu nguyu ntumbaze ngari mu biki ntumbaze ngari mu biki filime iracyatangiye inakomeza Taki Sifanji Luzimia ngo ni Luziminge uri mu biki Nikoye ntabwo ari byiza ngomba gushaka ubufasha njye kureba Captain D urumva ni inshuti yanjye ari buze kwizera uvuye hehe ibyo si byo by'ingenzi icy'ingenzi ni ugushaka Captain D tukamubwira buri kimwe cyose urimo ndakora footprint hano urareba ibirenge by'ikise mani ibyo byihorere ku bugoryi ibyo bya footprint n'ibiki n'ibirenge byanjye n'ibihoshe icyo nshaka ni ukugira ngo dusobanure abantu ukuntu bimeze batakomeza kwibeshyaho wasoje yego ngiye kugenda uraguma hano umura abari kuduhiga baraje bakubone werekera kunkurikira hakosha Luzimia ntabwo nsiga muri amashamba nyenyine urumva izi ntoki za kitewe ndazicamo gute agenda agwirana mwibuke yakomeretse umusirikari nako kake kanyuma aragakoresha Luzimia Vincent Zao nangwa se cyuma ni cyaka Luzimia ubundi we wakwitonze igenda gake ifate wikomeze rwose yaramuzanye ntago yamusiga mu nzira ihangane gato tugiye kuhagera ya gake tugende hariya babonye akazu hakuno basirikare si ikintu hakuno gake kamukoraho ariko mwana sari uziko mbona kabaye shaka ubuvuzi bw'ibanze byihuse cyane ubuvuzi bw'ibanze bamugane ubuvuzi bw'ibanze arangije ashyiraho radio
radiyo yaguriye muri IT Zone. Iyi ni radiyo Rwanda murimo murumva amakuru arimo aratambuka bitewe n'amakuru tuvana kuri The Great Entertainment. Umwicanyi rwose yabonetse hajya ngo uhagarike rwose ibijyanye n'imbaraga zari zimwe zishaka kugira ngo zitebwemo inkunga hakurya hariya. Niyo mpamvu rwose iyi projet ya Zintwa tuvugana itumye rwose Ubushinwa bw'Amajyepfo iburasirazuba kugira ikibazo. Uwitwa Mwanya nawe yaje kuba rwose yagenda ajya mu nama y'itangazamakuru n'abasirikare barimo bavuga ukuntu ibintu bimeze arabavangira none kubavangira avuga yuko rwose witwa Sarika atigize yica byatumye nawe bamuce mu gihugu tuvugana agomba kuba mu gihugu cy'abandi agatibika mwanya bamuciye yakasana Nabikira Jali yujuma ubuvuzi bw'ibanze burabuze ntacyo nzanira umuvinyo najye kuzana umuvinyo afata urucupa rumwe afata n'urundi azana hano red wine cyabyeri akawimbwira amoko icyo nkeneye ni ikintu gifite imbaraga Yesu kamurugo yego Yesu ni Imana abasirikare si muri abantu yewe datawe Chira Nieza Jinza shaka tweza uzane n'intuzano n'indorerwamo ubwo icyo avuze ni twatu nkunda kutunana abantu bakora ibintu bya electronic twatundi tumeze ukuntu gutya dukurura dufata ukuntu tumeze gutya nyine uko murimo kurandi kubigenza yabanye cyuma abanze hatunganye neza hasature ibuke yari yahokeje sirikare sitin do nako bita tubariza uzi n'ikindi ririmo ndani kure cyane uramfasha mbikore njyewe se wa gira vose gira vuba ntimukigire nabi nzika abakobwa b'intarama mukomeye vuba kora arataka tebuki n'ibirenge byanjye gira se rangire kamfate ka pupe agapupe k'umwana agapupe ka Haniya bagafatira hano ubu mugiye kumbaza ngo Haniya ninde ndabiyamye ntago muzi nanjye ngaho romborora misasa yakurura akarum tayari baragihando ikigoryi cyarasakuje birarangira kombe hakuno abasirikare baracyari mu gisagara bari mu gisagara turimo turegera igipimo over mama do arabyumva sasu barivanyemo kumbe ka gafotozi kazi kacu karaha gake bucece ba tumufata kumbe yaje hano ari amafoto yafotoye cyagihe kuri Biden abona hakuno uyu yarahaganye n'abasirikare afite bayinekila karaseka arebye hakurya abona harimo udahushwa ruhari nari imbizi katariwe sha zimya ibiki vuna umuheto cara hasi basirikare binjiye mu nyubako cishwa wa kagoryewe ari wa inde No one else here. nta wundi undura wikina What's that Luzmi? uwo mushenzi ngo ni Luzmi ari wa I have proof. ntago ari umwicanyi mfite ibimenyetso do siwe mwicanyi ngo gatanze ukuri haraka Sarika bari kwitegereza fomu ze hano Bring me the proof. gira nkarishya va nzanira ibyo bimenyetso Everything else. ibindi byose mu bisukure Roger. ibyo basukura
namwe murumva ibyari byo avuze ngo iki aravuze gusa byinshi have to die. You have to die. Igomba gupfa mu iki The cap wihangane dollars. kapiteni yishyura mu madolari kume munsi yabo sarika kick soya boy nakubwiye ntukivamo kikuvamo ukivamo n'ikikuvamo Nyakasani man Kara Mamadu ku cyombo arajwigiriza ngo yumve ko hari uvuga okay bivuze ngo abasore bapfuye bose kangira icyo nkora kumyotsi ujya ukoraho se gwiki kumyotsi imyotsi ni biki kumyotsi y'ibiki se kumugongo w'ingona amana ntushona se ibyatsi Mamadu aza wakono Sarika agomba gupfa agapana nande na mama Ariviera Nyakasani man oni Ariviera nje mbishyira hanze kome hakono umwotsi bavugaga umwotsi mfite umwotsi ufata ku mwotsi se umwotsi dore umwotsi bavugaga mwotsi burat utaho ujya unywera ahantu hameze fresh akazi kakozwe kumbe Yesu we kumba kamaraso bara yagatarukirije Captain D. uri kumwe na rwa Jacques Captain Jacques oya ndabyumva uri kumwe nabo I'm taking you to the Kunlan government. ngiye kujyana kuri leta ya Kunlan mbunda hasi Mamadu Special Female Force expert Special Female Force Mamadu Director Mamadu Vincent Zhao Aka Fight Tuza Director Kazamura Director Barakoma na Muzobora magazine Kurasa Ndakurasa magazine ntayirimo bitese nkawe nkanyiki wikoraho fight narigikoko Sarika nahiga datawe filmira geracha fight Sarika punch geracha garaga shituye Fanji iya filime turimo turareba bakise Fanji cyangwa skite counter attack jugunya hakurya hari umusirikare bakomeretse kandi wendaga gupfa mu kanya Kisotsaw mu kanya dutangira tayiga sinda igice cya mbere Sarumanikani niwe mucikwe ramudodo udakoraho ayiwe ni Mamadu ibiki tuza mushabura biranga genda gace urati dashibura trigger biranga kagorya rakamena filibira dore umutima uko yawugenje Mamadu ni biki abanyabwa barwana mu mashamba mba numva natazi mu mashyamba ya Kidebebo 我要把照片公布出去。 aya ndaza kuyashyira ku karubanda buri wese araza kumenya ukuri ndayashyira ku kabarore ndabashyira ku karubanda rwose yarishimye bidatinze kugaruka mu gisagara
binari fresh 是第 nari wasi 莱美克的钱 Emax 要让下 yabashije guha akantu Captain Jacques 证据 kugira ngo 就不会得逞了。 iriya gahunda yari igiye kuba ya energy plant hamwe na government ya Kunlan baje kubitacamo. Emax yashakaga akantu kabyibushye tayari. Gache gache. Official at a public bucece. Today, the key suspects involved in the murder have been named. Amakuru ari gutambuka mu gisagara Zimiru, an uko of Chinese descent, by Mo, umushinwa ukekwa and believed to be yari ex-military, yari umusirikari the public we ni ex-military, and report any suspected sightings to the police immediately. hagafashwa n'uwitwa Mobile. Polisi irabwira abaturage yuko bababonye ukuryamira amajanja bakabatanga. Hano hari uri gukora amasasu. Ni rwa mwanya. Kumbe hakuno gato avayo. Gato ku kibungo. Luzumi is gone. Sarika ubu ntawe uhari. Kabaye urishimye. Uyarakurura yararokotse ariko yifitiye akarwara. What are you looking at? Gato urakanura iki? Mind your business. Menya ibikureba. Isoma mbike wa rwa Jacques. Ni gato. Uzuko nitwa ariko sha. You need us. Uradukeneye. Know you. Uramuzi. You can do. Nakeka ari ikindi wakora. Said I know him. Cyane rwose ndamuzi nko bivuze. Ndabizi ko agomba kuza kundeba. To the captain. Kandi naza ndarinda isezerano naye kapiteno. Tsogere mpungenge. Yatangiye kwibuka ubishe Jacques avuga yuko yatabaye mwanya. Uyu gisongo cyari cyamwinjiye. N'urusongo n'urubati bati n'uruki. Uyu nibwo yaje aramutabara yaragihumeka. Arabyibuka. Gira neza wigendere. Ineza uzayisanga imbere. Gira neza wigendere. Kombe hakora mu gisagara. Ubwo Sarika yacitse akiri muzima byanga byakunda araza kureba nde mwanya uko ni ishumi naza kumureba ngararinda isezerano narinda ntago ndizi byanga byakunda ariko nakantu tu twabonye bamuhipinda kumuhipinda nagomba kuryozwa ipinda yatanze ikindi agatanga igiciro cy'ubuzima batabaye bwe bimeze bite Soldier boy bakise counter attack cyangwa sukite. Keep going. Fanji yewe uramutse uvuyemo kaba kabaye uzi n'ikindi bita igitekerezo komeza ugende hakuno umwanya bahita bamuhamagara tubunyara ufite yamudahushwe gato hakuno zana numva Hello Mr. Miller iyi ni go fishing license ni itegeko rihageze igihe ugomba kugira icyo ukimarisha aka kanya ntago nava mu bakariko urabizi ugomba kuba wabyijyanira ubwawe ntago tujya dukora delivery wowe ubwawe sawa ubu ndashaka kuntu mvuga n'umuryango wanjye ndeye ko nagenda ariko we barimo baratraka ibyo bavugana gira vuba uhibya mucanze mugende twabunyantereri hari hejuru kugisenye agent mu gisagara hari ibindi ngomba kuguha nk'itegeko ugomba kumenya reka duhurire ndani hagati ku kibungo ni santere ku kibungo ubundi hafi n'urusengero rw'abadeperi
nkwereke icyo dukora. Tayari location baragikama do bwari bwiziye butamenywa na bose, bwari bwiziye butamenywa na bose. Sarika ntago ari umwana yishyira mu turinete twe ntumukinishe bacaho bareba ngo muzaduhiga. I told you couldn't catch. Ko mwana babwire bingana iki ko mutamufata. Fata Catch. urakina na gato man. Shit! Bamushenzi we. This fucking mess. We. It's my way. Ibintu nyuma yabyo nabikora mu buryo bwanyu kandi ngiye nyine wamugingaho. Vuna umuheto. Fuck you. Amwe ngo vuna umuheto. Iyi ni kaba mubwiye. Captain. Telefone hakuno. Kapiteno. Byose ndabizi. Utongera gutsindwa. Uravuze boss. Uravuze. We trust Leo? Se mwanya tumwizerera nkeneye ibisubizo ntago nkeneye ibibazo. Yego nyakubahwa. Wewe mimi nakureba sana. Naguchunga sana. Kumbe hajya ngo mwari guhura ku rusengero ngo hafi n'urusengero rwa ADPR katuze tubane turebe sha. Tubane turebe. Tubane turebe. Gace mu gisagara. Kumbe baramutegereje baje hafi n'urusengero bareba mu gisagara. Ku rusengero hari abari kuririmba, aho uko baririmba barimo barareba mwanya ari magenda. Iri ara package, hari package agomba kudirivinga. Package. Hako nta producer yitwa package tuziranye we. Kirahari cyo katsindwa gikora muri country record. Bara yamaye buriya ra. Yakasane man. Hako nta kinirwa package. Ko nagapfunyika. No muzigo. Package. Yeze mu nzira abona igare ni hatari. Agaruka gukora igare mu nzira yarangije yivira mu nzira araza abavuye kuva mu nzira agaruka hano asanga hano kabaye. Nimba yinje avuye he? Ni hashime bien. Wigize induka muginga we. 对不起。 I'm sorry. Mbabarire. Nagushyize mu bibazo rwose. Ibingi wikuzanyemo ndekira ngaho. Nanjye wabinkoreye ariko ntuzi ko nanjye wamfashije. Si ibintu byadanje. Abandi bategereje yuko babona umuntu isazi ragenda zirihirika ku rusengero rw'ADPR ko ntacyo mbona. Uzi n'ikindi gato nawe umushenzi sana. Papi ntago ari aha ngaha. Abashenzi bari Nyarunazi. Tunye Nyarunazi. Tayari 是这个事情的真相。 iyi ni SD card, memory card irimo ibimenyetso. Hanyuma 美金 dore za 150,000 $100. Ukara bari bavuganye kaje bari ku kirwa. Filimi itangira. 之前来的有点晚。 Afite bwa ko akere mwana yamaye utinze ntacyo kimariye. Yarimo arakora uruyikanzemo. Ari ku ipombo. 那次的爆炸吗？ No kubera igiturika. 你跟我走，我把你。 Bino tujyane mujyana hano n'umutekano. Yewe mfite igitekerezo ushatse wava ngaho kuko abantu barimo baraza begera kandi abegera urumva ntago bikoreye intoryi cyangwa se soya cyangwa se amasaka bari kunyanyagizeho n'amasasu bara kunyanyagizaho. Uzi n'ikindi ndatibitse nuko yagiye Sarika yarangije Kirimbudaha gake undacaho ya tarajya kure modoka yaraturitse
nyagasani bivuze ngo mwanya dore icyo bamukoreye agakarane karaparika paramira duceho tugende isi tubayemo ntago ari mama ngira twonsa ni ikibazo utuvugana igiturika cyaturitse rwose uguturika kwacyo utuma turavuga yuko rwose umugabo yaturikiye mu gisasu uwamwishe arakekwa ko ari Sarika afatanyijwe n'uwitwa Mobile utuvugana rwose kabaye leta ya Konlan ntago izi impamvu y'umujenda akomeza kutugendaho cyane avuga yuko rwose mu gisagara aheruka kugaragara mu masaha 4 z'ijoro utuvugana rwose abaturage barimo baragirwa inama yuko bakagombye kwirinda umuntu nkongo bamubona bagatanga raporo kwa polisi byibuze cyane bitabaye ibyo ibagara vuga impusi mugire vuba rwose mutange raporo hamagara izi nimero ubu ugende baragufasha ushaka kongera kunsiga yaragiye kugata mu mashyamba karamutabara karamufasha ese kwa nta muryango mafite ababyeyi banjye ko bapfuye imyaka yatambutse ubu ngubu nk'abandi mo ndahigwa urashaka ko nziruka nk'iteka nzaho niruka mu buzima bwanjye bwose tujyane sibyo ino tujyane ntabwo bishoboka nk'umushinwa ni gute nabareka ngo bagende gutyo gusa ntabwo natuma inshuti yanjye ipfira ubusa bishoboka bite washyundiye nanjye ndi umushinwa nubwo ndi umunyamakuru urabizi neza ko nagira icyo nkora ku mishoni yawe ntagufashe tugakira ukuri hanze ntabwo utinya gupfa karayifata karayimutunga wowe se ntabwo utinya gupfa nkwice ngiye nkwiyicira yarakarebye akagoryi ntabwo kiza karishyiramo utaha uzibuke neza ko warodi nzamugingawe ibyo ufata usubwa urabizi urumva ubu utaha uzajya umenya ko warodinze kumbe nta n'ikintu nashyizemo yewe ndasebye tayari gahunda niyo kwitoza kurasa nimba bose bari guhigwa gahunda niyo kuba bashaka icyo bakora ngo birwaneho tayari baje mu mashyamba ya Nyirabahanga kwitoza umukobwa ku minsi y'icumi atangira kugenda ametiriza rifle shyira muri zoom neza uyu nawe ntago yicaye ari ibyo arimo arapanga ibiturika hakuno vutu yewe datawe wawe cyengewe ndagwamije undebera akagoryi bwihangane birimira vayo karamutungura kararasa hagose ndagwamije kaza kwiga uko icyombo gikora ibintu se kubushize nabikoreshe bikanga bafungura batya namara kugira gutya bakajya batya iminsi iricuma amajoro aratambuka iminsi kicuma amajoro agatambuka iminsi kicuma amajoro agatambuka today gake yiri myambi bidatinze tugaruka hakuno mu mashyamba aho Kapiteni D atuye aho Jacques atuye harurimo aramurebera kure ni sniper
do mama Aruviera yaje gufasha da nta mikino gafotozi byarangiye ahindutse umusirikare debriyage ya debriyage 墓具内有4名士兵， ndabona abasirikare enye 屋顶上有一个， umwe muri bo ari hejuru igitaro. 这件事 umva sarika 哦， ugiye gukora iki? Ibi byose nimara kurangira ubundi ukunda abakobwa ameze bati nibirangira uzagira biti 做好你的棺材。 wakurikije ibyo umwana bamushenze ibisigaye ko nzabyimenyera. Yego nyakubahwa, reka nite kuri Dodoyi. Yes sir. Gace mu gisagara ari mu banzi. Ndi mu banzi nkambi aratamitse uwo numwe dore uko avayo Luzimin 方向有人， yewe data we mu nguni gato rwose hari urimo araza umukobwa nabizi n'inyuma yawe hari undi urimo uraza umukobwa amariye kumenya imvugo za gikomanda gera hano abari aha bari ku muziki ndabizi uziranye na Mr. Money Dari baraza guwo kumbe sasa wa mujinga bya bintu yapangaga ni ibiturika arabasegura komanda soja boy iki nacyo agishyira ko kumbe kakaraje katurore kwindukira nakubwiye abasirikare si ikintu hagiye hera kumbe ari hejuru ntubaze ngo ageze yate sojazi mbana umukankara yarore mu yewe mu gitondo dapaci nuraramo karakubaho rangije za hano nta musirikare ubura inzira dore umusore hakuno mukobwa 你的9点钟方向。 yewe aho uri rwose urumva muri saa 3 kabaye gera gutya hanze arabasuje yinjira mu nzu ndani kumbe hakurya harimo baraseka yewe kumbe rwagato dore ahantu ruherereye inana ubuse dukina iby'abana n'ukuntu nshaje mwana yanjye nta mpamvu yo kubikina urumva ari kumwe na Kamagwatara yewe nkinishije iby'abana kandi nshaje koko ibinyago bitera umwaka birakatsindwa n'uhoraho ceceka wisakuza bavuga ngo cyishe umuntu ngo nayanjye dore icyo bita ngo cyishe umuntu kiracya uracye Jacques bamuguye gituma ushaka iki no urabizi icyo nshaka vuba ashyiraho kamera yavanye muri Current Technology Limited. There is safe. Ari safe. 134. Navanye muri IT zone. Take everything. Code ndayikubwiye ngaho genda. Over. Birangire. Oya. Sawa? I will give you 3 million more. Ndagwa miliyoni 3. Urabyumva ute? More. Then you can spend in this. Na amafaranga utamara miliyoni 3 z'idolari. The money is attractive.
amafaranga ndabyumva nyine ukuntu ameze, gusa ugomba kumenya icyo nshaka. Ndi kuri kamera. Wa mushenzi we, vuga. Gatatu. 2. Kabiri. Jacques ndakumena. 1. Rimwe. Kirarya. Family. Amadolari miliyoni 5. Urumva? Himax abarazimpaye. Ngo ngira icyo nkora mpagarika ibira byose. Mushenzi ngiye kuzimwara zanga. This company is better suited Dore ibyabaye for its quality, speed, and other aspects. iyi projet yo yarayishakaga. I don't think barangije bamuha ipinda ngo ayivemo neza. this Iyo yari akunze will make you very icyo umunyamerika yamuhaye. Aya mafaranga rwose azagufasha mu karuhuko kawe. Retirement yawe izagenda neza, uzaba uryoshye. Gerageza yafata ubundi projet ivemo. Barakubeshyesha. Nyeneye projet nzayakorera. Njye duke ndyame kare. Yarayanze. Kuyanga wona menye gahunda z'abantu ko barimo kugira bamara kugira bakagira. Tayari. Mushende ntago yigiza nyumva. Ibyo birahagije. Kamera yivanaho. Muhamagare kuri 078506 718. Mugure kamera muri Current Technology Limited. Kamera zimeze neza cyane z'umutekano. But mwana nyine buriya you killed my brother. Wenda ibingibi ndabyumva nagatuje nkarenzaho tu, ariko wishe umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wanjye wawe mwanya Burat atarajya kumuka azimya itara. Mubiri sasa mu gisagara ni muri base kandi ya Jacques baramumenya abasirikari impande zose. Abasirikari impande kujya guhengereza hari mudahushwa. Ninde wishe kapiteno sasa? Hari sniper. Tangira uturitse. Tangira uturitse. Tangira uturitse. Yalo. Tujyane. Opa! Burat! Sasa raseka. Burat! Okus. Abajende bamereye nabi. Ndahushwa ameze nabi. Sasurira. Narabateruye. Yewe. Sarik, umeze neza? 我被这个狙击手盯死了，无法离开这里。 Yewe, sniper rwose ni muri target y'ubu nafatiwe hanga sinahava. Mudahushwa. 从对面山上射过来的。 Ari mu misozi hakurya yongeye. Reba muri saa 4. 不要惊动他。 Umutesha umutwe. Turebe, sawa. Kugira atya. Dore sasu. Sasa aya masasu. Hari uwo tuzi yakora. Aya masasu tuzi umuntu yakora. Ni inshuti yacu yakora. Akorwa na rwa mwanya. Sasa nimba akorwa na mwanya, ninde uri gukoresha amasasu mwanya akora? Arangije afata telefone nziza yakuye muri IT zone. Tayari arahamagara. Uyu nawe arayifite nziza cyane. Bafite ishami Kigali, Musanze ndetse na Rubavu. Hamagara kuri 0788357523 bagutemo telefone nziza cyane. Yayindi irambye umuriro. Ivuga flash. Tayari. 这是怎么回事？ Yarabikonfirmye kari we. Ibiki bijyamere mwana? Wapanze ibyo byose sinzi ko wapfuye. Yego ninjye wabikoze. Wowe? 在这里 none se 机会杀了我的。 ntuba warangije mu modoka iyo ushaka? 因为我报仇了。 none se nkwica uba warashatse kumporera. Uvuze ngo warankoresheje? 就记吧，这个成语是你教给我的。 Mwebwe mwanyishije imvugora ngo buriya ngo wifatira mu mipango y'umwanzi kugira ngo ubashe kugira ngo nawe upangiremo. Wamara gupangiramo ukamurimbura neza witonze. None si ibyo ipinda mani. Twaravana mwari twararwananye. You're so naive. Urakagoriki. Everything has a price. Buri kintu kigira igiciro cyacyo.
kabone n'ubuvandimwe bugira igiciro uza amafaranga nahawe. Saved your life, and but I don't need your pity. Uzi ko natabaye ubuzima bwawe ubwanjye bukaba ikibazo nubwo nabaye umujene ugira ngo nyine kugira impuhwe amuginga yubika ko ndi mudeni ry'ubuzima naragutabaye nje baramena urumva ati natabaye ubuzima bwawe ubwanjye bubigenderamo ariko sinkire ngo ngirire impuhwe bamugengaho ubwo yari arwaye ameze nabi. Captain D akimara kumutabara yabonye ukuntu umusore yakoze melt ari kumwe n'ibyana biri kugenda yumva ati mwana urarenze urakaze kabisazo nazo umeze nka bidagureti nicyo gihe cyo kujya ngo nyishyure umwenda undimo hanyuma ngaho uruhuke mu mahoro. Joy the next half of my life with this. Utahangiye kuba rwose naryoherwa n'ubuzima bwanjye ndi kumwe n'ipinda ugiye kunyica se. I don't have a choice. Byonyine se ahubwo ko nta mahitamo mfite n'umurambo ntago uragaragara ariko mwana mwanya ko wahindutse mwana ko mwahindutse mwahinduwe n'iki uzi ko nakizi kari mwebwe yewe namubonye umushenzi sana hari van iri hakurya hari hari van sawa ubu wamurasa noneho nimba amenye impamvu ntacyo ninamwica nawe aranyita kurasa yavayo kume ikigoryi ntabwo cyari kiri mu modoka ushenze sana aracyari muzima habuze gato yewe imodoka nta kintu kirimo rifle irimo irasa irimo irashisha ivuze ngo arimo arayikontorora uribuka ibyo nagutoje byo kugira ngo umuntu abashe gutuma avumbura dudu yanaherereye koresha strategy zose koko imbunda irahiri gukontororwa amubwira ukuntu umuyaga umeze fata impumeko yawe humeka imbundu yangize birabibaye ndasarahusha Yesu we ndahushije ntacyo gerageza nanone kuko ntago nava hano rwose kuko kaba kabaye gerageza aramutse abujije gato bamumena mbunda keretse abanje kuyangiza ndaca yaragiturikije ndabikoze mwana kubonye cyane bugufi cyangwa yakurangize ubaya cyane habuze gato uyarabura yatindamo gato umukobwa bari bamurangije none dukore iki genda muri saa 8 hawe ubundi nimvuga we urasa utitaye ngo urarasa hehe twagiye gaca kajya muri saa 8 ngaho urasa kararasa urindira baramucabiranye canganya sarika yomeka ikigoryi osha twari inshuti ingozi na kirundo ko nta rwango ntashakaga iki kweli turabasore ngabo burat kopa kurikiza amasaso dore ibivanwa biri guhigana oyiramo kabana yarano ndapfuye karabaye yakurasiramo kabana nawe
Zene cyane. Wowe se kandi nkaho baye hute. Runa warajugunya abonye abandi bajugunya. Nawe yarajugunya. Bomasasu. Gabacereye birukanka bashenze. Era hano. Ay. Ewo ko yifite nakarwara. Ibihumekere ntago ari fresh. Mushenze we. Ngaho komeza wiruke. Genda gake. Hari ijambo ufite sumusa. Natsinzwe nyine se. Gusa kuba ngiye kwicwa nawe tu ni flash. Ni flash. Ubuse nkwice cyangwa nkubabarire. Yavanyemo amasasu muri magazine. Ntakeneye kumwica. Mani sarika ndi umwana mwiza rega. Tu ntaribi nubwo washatse kunyica nge ntago nabikora. Byose we wabinyigisha ndabigushimira. Rero katuvuge yuko duhwanyirijemo. Bihwaniyemo. Ariko sarika. Zini kindi kanze nkwereke. Ntubaze ngo rwiteye ibiki. Ntirwa mwanya. Ntirwumva. Abantu nkatwe nta mahitamo tuba dufite. Bwa duhura. Ko tumeze kimwe. Humura n'ubundi tuzarangira kimwe. Twe ntacyo tutakora kubera ipinda tu. Urabizi ko tubikora man. Si byose. Sibyo musa. Sawa tu. Nimba umva ko nzamera nkawe. Ntacyo. Ariko nimba udashaka imbabazi nguhaye, reka tubikemure nk'abagabo. Bitwaye ikisi. Bitwaye iki? Mwavanayo daga. Nundavanayo daga. Bakorana bo mu gisagara. Counter attack. Cyangwa skite fanji. Jana gati. Americano. Jana gati. Umushinwa nta mikino. Kivayo. Jana gati. Fight. Bituma. Tuza. Go. Brate. Tuza po. Ndagukubita. American stand up. Tuza Janda gache kiramubaga. Mana yanje. Kigabo. Tano musare. Sarik. Waiga datawe. Kigabo na mikino. Kigabo. Janda gache. Urate. Music. Sarik. Kigabo. Tuza. Human shredded. Now human shredded. Baga chigorji. Punch. Now human shredded. That was a muri team imwe. Urate.
bagigira ntawe bono baye kiramuparamira hega datawe kagongo hakuno pibasikari hano adimburaho abagabo baranakomera koko mujinga we Mwanya vayo Mwanya va ku bintu ari kusiki ntawe kuko wajureka gusebya abanyakirundo Ngozi tugira impuhwe Mwanya ntago wabyumva gusobanukirwa icyo uvanwe gusobanuye ntago turi kimwe bafite ibyuma biricyaye nta hantu tuzongera guhurira kanisubira iwacu Ngozi kirangiye gifata ya pisto debere bigabo ntibinyurwa urati yarirashe Mwanya yarirashe ari nyine ubusebye tu uzi gushaka kwica umuntu akagufata bwa mbere akakubabarira ukongera bwa kabiri nabwo akakubabarira ni igisebo umuntu w'umugabo naro umusirikare ntibishoboka nagasuzugura bimeze bite filime yacu iracyakomeza Fanji kayanyu ntarashamwo kabyaramwe ntarashiramo bibutsa kakani karangiye turatangira Ekeda Tiger Ekeda Tiger igice cya mbere yarimo araseka yewe kuseka nibiki aba ngaba babiri babashinwa nibiki byabo nyuma yuko Kapiteno D abasha kuba yahabwa kabitugana IMAX bakica umukunilani abangaba nibo ba mbere bakekwaga abo ngaba ebyiri ariko nyine ariko buraza dore icyo mbonye kumbe wibuke ni ba flying snipers bimeze bite sabasa kuba kana ko bakindire mu gisirikare kara akanyamakuru do nanye nsigaye ndenze turagendera hamwe n'aba counter attack bimeze bite ndakeka filime yacu rukuri miragenda irangira ndabashimira ku mwanya wanyu mwaduhaye yitwaga Fanji cyangwa se counter attack ari Bida Great nko bisanzwe aragakoreshwa DJ Sarika ituruka muri business studio ngo ni Ngozi ndetse na Mwanya muri Magic studio ngo ni mu Kirundo ntibagiwe Jacques muri Super Sound studio mu Giteranye Vincent Zao yarakayoboye bimeze bite nuko kagenze tubonane mu kanya muri Tiger Ekeda Tiger nagahinde we ndaje tugakora